Nitroxia phi kangbodet anishain tipi kithi tangar pum kelong. Apar majung hawaralong sorkar pen kirap kelong dun kadure. Koilamati pen phangchirop kachileng etowar nonpu anta kimisen kawe jok rat kachileng kisu. Kardom pini prime time birta long pen elisa mijir pon kelingti. Nonar juik tha birtang ton pen. Chukihela police station ke parlo upper day grumalong kidam tang pai pai ni phai coroner cap arni karlitang subita hanse pipen anishain tipi banghini kang bodera jok subita hanse pia phana bangke bangswar ni amat kititar pumsi longponlo. Bonta anishain tipia phana bangke kelong le dera jok rathur pak kiri asai tengpon kedam tang pai pai ni phain ko rener kebar ni pen upper day grumara thur pak kiri ka khurugdam kopi ko sona joklo polam thea bangke chithana matsi joklot athe kedam tang pai pai ni phain ko rener kebar ni banghini arlo sosomar kang bodera jok rathur pak kiri asai tengpon lo bangso jokali tang subita hanse pia phana bangke kithitangar pum longpon lo bonta karlitang anisang tipia phana bangke thangnarang thek kelong ka bedera jok kedam tang nitrok pen rong berong thagara thur paksi kiria sai deng ponlo pini nitroxian ke plengar ne bangke karlitang subita hanse pia phana son thak thaksi anisang tipia phanta kithi tangar pumsi longpon aho pini anarlu chitim por phai krehinia por malom rathur pak kiria sai kedeng boma hutsi langroi long si karlitang anisang tipia phan kithi tangar pum longpon Hanserong, lokon hanserong. Oh, lokon hanserong. Ente la anisang tipi pan pini silong ma. Oh, sana. Koson ban silong lo lake. La so kelong ke tengpi ya rong long silong. Tengpi rong. Langroi. Degrom langroi lo. Te koson bang on la tum na tum ke them long ke. Thek long ke angton pa kisi si thek long lo. Bang on bang do. Duji bang presi ni bang di. Kiri hai. Pidap kona por gelo. पदार्थ मने नॉन आनी खारो 12 बजी लो माइक दे दे लो खाय आपको घंटा चबन तीन सिदला फोन ता चबन दे ta 12 baju lom silong de la langroi akung long silong ma langroi akung ma lo thengpi alu pangke ha thengpi alu pangke ha La banghini mate kalitang subita hanse pilapen anisha intipia phan apran karmudet amunit angthin ka ven nai amunit tuma phan nangri pivegra arona tengpen kangsai pon vekje phansi karbianglong right kom sai khia tuma phan niritum upper day grumara tumpen kachuni ri padu ponlo bangso kiduk kisung aputha netum rong arat pen same law and order mate police atuma phan same labangso ke pathi vek orlang no ke claim vek abang phu atuma phan arsik jet pen alang itum same nangiri pivek ya phan sinitum rat pen chuning ri dunlo Kisung ke pho ingti hem la pen hanse hem la donia hem tu na phan karbianglong autonomous council kachari tuma phan akira piponang jila pen banghinia muso tuma phan apran karmudet otlang no bang phu tuma phan kapalong vekcha phanta kachuni ri padu pon na sinitum jitu labangso ili tuma muso tuma phan ke pathi mate labangso otlang no asai ke claim tuma phan bangke nilitum apodai grum arong arat atum an sitame ki pathi abangso orlang no asai ki klema tuma phan bangke amonit long vek nangji lapen ingsai vek nangji kusini tum pachini ponlo lapen stame alang le tum akiduk kisung jitu la ingti hem lapen hanse hem la donia putha ka phan same sorkar pen akirap alang le tuma phan ravek nangji council Kechari CM EM MLA MP local MEC atum same laki duk det ingti hem lapen hanse hem alang le tuma phan ravek nangi pusini tum rong pen same chuning ri doning tum Bangso kiri asai ke denga hu chukihela police station la pen borpathar police station hin pen sida me chirap chitu dunlo Bangso karlitang anishain tipi kiti tangar pum ke long phutha ka bangke pini long ponlo Kalitang subita hanse pia postmortem report bangke nona mat long lela non ni thom pia por nang kok tahai lapen non bang so putha bangke kiri tarli basai deng bom lang pusi chokihela OC lapen borpathar OC pen inje pon gaw manu logot ba lokiram hanse gaw hok ba hanse gaw manu hok ni disai hil agi around
11:30 12 তেনেকুৱা হ'ব খবৰ দিছিলে ডেড বডিটো পানীত পোৱা হৈছে পোষ্টমৰ্টম কাৰণে লৈ যাব ন এতিয়া পোষ্টমৰ্টম লৈ যাম আৰু যিটো সুমিতা হানসি পিতাৰ পোষ্টমৰ্টম ৰিজাল্টটো কেনেকৈ আছে এতিয়ালৈকে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো অহা নাই কেতিয়া পাব ছাৰ এইটো এইটো আৰু 2-3 দিনমান লাগিব এইটো আমাৰ চুপিৰিয়ৰ ছাৰে তাৰমানে কথা পাতি আছোঁ আমি পাই যাম আৰু সোনকালে পাই যাম তো আজি নদীত ডাউন ষ্ট্ৰীমত আগৰ পিৰিয়ডটোৰ পৰা 100 মিটাৰ দূৰত এইটো পোৱা গৈছে তো আমি ইনকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মেজিষ্ট্ৰেট আহিছে বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে Koilamati Pen Samsoniti Karbiamo Live. Sarupathar constituency kang Upper Majung pu hawaralong pinyarni anta ke mesen kachelenga to warla pen kijuna lang hawarsai kadure jok hadagara ratung kaneri. Sarupathar constituency ke parlo Upper Majung hawar rong plian bagdoji setame pinyarni anta sorkar pen lahai rong along kirapdam dure pikla. Ningkanar John talang ditum ke mesena to war ka vedera jok kisokun e pendanglok hithi borwala pen school ke dam ke bang usumara tum penang anak kisung do koklo laso putak pherangke kahumrida mahup alang ditum kachithando na tengke mesena to war ka vedera jok gari motor ka chileng un e hut pen ke peaja e pensi kiso pusitame kachar chong ponang lapusona kisung ta phonanglo hala puki jun lang pusitame kilometer sihini andam pen chosok damatike lange joita junlongle lasila pusona kisung ningkan kang timta kachichak nanga bangke nilitum dupik anlo lasi KAC kachari ke theke dingatum mate local MSC Jagat Singh te hin pen non MSC kili ka prang lahaya kisung pen apa jok pipon thapusi kachuneri padupon EM ke chohud akai hud la school nang pilo la pen towar hu so hu nang pilo sitamela non ningkan trok kebra pho an pleng der non puan sitame kidam kewang ali sitame mesen ali long lelang nilitum kisun e pusitame keche ponetame siksak pik kechar chong jai pen ai pajai e pen si lason si ke pon nanga chuning riduna lam bangke la puhenlo council ke chari CM tuliram rong hang pen chenglok la pen dak Sarupathar constituency EM Joko Singh ti bantame chuning riduna alang li tumsi non prabjin pen lahai nange PG fansi chuning ridun parlo la ben toa ni tum non pual ni ta ni tum election batai tinta EM CM tu malong honta me toa bang selam pinang ji puta ni tum ko an application pidun lo ko an ne alam ta than nun lo bon ta mi haida da philu jang te nang chi than bu be de ti non pu te nang nali non ke wang ta chini lo toa ko an aka hen no ma chi la so tha ni ta rong nang an hu si la saya toa bi pen ke yu na lang pin la ya wi da nang le tum an pen ni le rap ni student pen ni pi nang yi pu si ni le ge na tong phan nang chuni ri du Hemsola pen bar pi bar so hem edondoni longdun pusitame kapatang pipa meka ke dera jok hadagarong araratum ningkang samsi chepaklang ponsi lahai hem tame prabjin pen na patang pinang ji pusi kachuni ri padupon labang so ahem pineng pen ningkan hini ningkan e thomne dulo lason thak patang te det pulutang te militum nonanta dulong le lo lasi non abangke nili nut ronga sara hin pensi nang tuwang no nang ningji dulo labang so ahem kiwan abangke nili tumasar raju ronghang si kiwan gram siwo lasi labang so ahem cepat tangi fansi nili tumahin pe uthot nang tumaphan chuni rilu lang chiting pen subhas terang Karbiang Live Lakhain ko ropon nilip MSC constituency ke parlo Koilamati pen phangchiro badak kachileng atowar pinyarni anta ke misen ka videro jok joparni jopadap kachileng rat kamatha kisungna rong rup kachileng atowar ka henu pulote kachileng aratum chimin me matsi unde jasemet luka charli krim sumar la pen kisukun ekachipona hut akatora hen lo kisung nailo Lason si Koilamati Presbyterian Mission Tower Krongthom kache tolong pen inglong kache leng mate phangchirop an ke palia tower ka henu kilit parpik ajok arnivang kache leng hithikulat kidun pendang lok kisukun ehut kache pona kisung chitong nang
Bangso phang chiro ba towar kasemar ponche phan sarkar kachari tuma phan penang ana por pen chingki ji thandam bonta kopi ko sona kisung ke dolone KAC kachari hin pen sitame nang semar pipon pedera joksi pinierni nelitum kacheleng towara bangke lapuson inghan langbung lang plet pensi cheleng nang kok towar ga hin upar phiga jok ahut pena bangke kachingkoi hithi ke dam bomahuta kachingkoi pen hemche bang thunang juita dolo pusi raratum pen ningche pong Koilamati pen Samsoniti Karbiang Live Kamanghu kamang rampen numaligor ihuma hotel along ke ledam rock volongkoma jiri chuhi dia usophan prabjin pen ahemasor tum nangkapaching thum che phansi devente rang kachini ripadupon Kithurmi isiarta do kamatha jakongka dure bangka chong thueling lapen ke baya lingsi ke claim ke dam dundu lasila pusonarta hut apia potumta amethanga somara phan ke than kapare lapen chelangdun paminangji Lapusonarta hut volongkoma jiri chohi dialong kido inut karbia uso kamanghu kamang rampelone mate bangke bai ka chong thui pelone numaligor an ledam roklo debente rang ko inut ningke me bang khusi bangso uso phan pachok dunlo kachini do na tengke debente rang alanglike gari gate wara saisi chongda dunbo alangli jorhat pen de thora hem nang kachire hut numaligor hotel along ke sang hutsi labangso uso phan hotel along ke do theklong loklo Bangso uso kamang hulo puchinisi auso phan karju pater to hut kachethana tengke volongkoma jiri chohi dia sor pusi chethanlo ke nang ke malang nang dun korok tu nape ha na di sarang dam nang ke sor hen na lo ha ramsa ini ke di dam ramsa ke Ramsa rong. Abhitu bangso so phan terang asang ho bang amethang hem de thorang chok rong pierong an chipon derlo. Labang sori sumar so hema soratum nangkaching thum pe prapjia phansi terang asang ho hin pen kachuniri padoponsi kopine karjunang jila pen kachini nangjia son do pulote mobile number 6000955754 kalite 99544962006 along kahumrijia phanta pachini pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Live Hamren ITDP Chinthong Development Block Thingnu pen Hamren District Jail an Hong Pharohini Street Light Somponji Lapen Awartin Hong Plikep Kenang Sot Adim Somponsi Hamren Rongsupi Kapathe Ang Ponche Phan Hamren Municipal Board atum Kengkam Kachijor West Karbiang District MP Hamren Rongsupi Phan Kapalang Mi Ponche Phan Mate Kangting Siring pen Kapathe Ang Ponche Phan Pura Hamren Municipal Board hin pen Kemang Padusi Kedam Tang Chitini Phai Hinier ni pen Street Light ke som pangcheng pontanglo Ada Porphai Sir ke pen Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisu Vice Chairman Het Sing Rongphar pen Ajhak Ward Commissioner Anparta Hamren Habia Rongame Karatum Chitudunsi Bangso Street Light ke som pangcheng ponlo Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisu kapachinya tengke Hamren arong supi kapathe ang dangjia phan akemang pensi nelitum pini pen street light ke sompang cheng ponlo lapen pangrum pet Hong Pharo plira Trokner Cap Street Light nangkeliang bong pen Hong Pharo hini ke NEC towar suding metering koya dak pensi sompon po anparta Hong Pharo hini ra Trokner Cap bangke Hamren Municipal Board ke parlo ward trok siangkang akenang sot towar cheko adim hei hui ingwai ponsi sompon pu pusi pachini pon Kini lang so street light chok sompon cheng lo henil tum ado we si meeting pen kaching wai teng pen kini lang so di mana teng pen lang so scheme nang lo so scheme nang gele pen ke lada gel tum Hamren Municipal Board under pha 7 ward ang bong long pen Hong Pharo plira Hong Phokek street light apu sini la pen ka ko dari kaching wai pon lo isi meeting long pen kirai pon lo block office to ha kene district jail lana bangke align fi ipon po la pen kap prek kwan ma ke dulang ahin ana bangke niltum all commissioner tum pen warwise si chibak pon po kon dak pachi logi ke ipon ne ka distance tengke la dak bangke 20 meter pen e hong ho jitu hisab tengke wakis tame niltum chingwai pon tholo je ladak pen dhorok ha bojar ban an ba ang bong ke kisuman ke rong ave dukan ave la sojo bangke kene e hong pen mitar thong kep ching hai chep po Pini pen ke ajo phirlo kachilenga nat pusatame joy ki joywan po lapen Hamren arong supita the ang dang po
lasi bangso sai ke claim ke dam thega pot Hamren Municipal Board kachari tumaphan Hamren arong su piara da tum kurwang thula pen kachuru pajir pon Hamren Municipal Board angkang along Municipal Board Chairmanเป็นKomisar Tom Seng Lok atau kabor itu ya ini penindak habis orang mereka cinta blok aku kita jumpa ini dah solar lo lah street light ini pot juru lo aku dah tumpan jadi tadi kau pun juru lo apa yang saya aku bisa aku wajib pantai ni dia aku anak masih juga happy lo Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Live Tante pini prime tama birta ke la ponsi kang toneglo